Ubah senyap halang dhar sembut menteri kejela, ubah dipejlu ia ketena transport, haka arpulai tarik nailur araja arpusau, ulalet ban jurep ia kekat leng sun ke tip kum ke Shillong Airport ke badan ha umroi, batru ban penlong ia kejing halang ban yakran halor ke kaipot, jong ke Airport Authority of India, halor ke jingdon kam ban penhe ia kekat leng sun. Hakan kesengi nalor sembut menteri lai don lang ru daki officer jong ke Sarkar India na ke Ministry of Civil Aviation kinong tray kakat leng sun uba daman bat lamario MLA ke umroy uba Donald P. Wa lang Chief Secretary ke Jella uba RR Kharbuki MDC ke umroy nalor kiwe de ke officer. Kumban supentip kajing penlong ke jing lang kadai ban simkia halor kumno ban penhe ke airport hadian kajing yo priang ya ke kaipot ke baar na ke Airport Authority of India. Ke kaipot ke kedau baka long ke bala ban penor long Henry kidan pat ki benta baka Sarkar Jella ke hab ban merging mot bat ke Sarkar India na ke Ministry of Civil Aviation. Bat la kedau bahadian kajing penhe ke kat leng sun kala ru ban bu yaki leng sun kum laispa arpo lani laispa arpoi ke bakit kum basispa prapungot i. Haba ajing kran ubak senyau bahalang uloong. Bakat kum ke kaipot bala yo pediang kalak ban urlong ban pentri kam ya ke master plan bagi pen i. Hakabaya day bat kajing penhe ya ke kat ling sun ula pentip badan kam sakumba khat ar ekar bat ke mang tingka ke pasan spa klur ai bat ban rap ban ong. Bak Sarkar Jella kan saya merjing mut shwa hakajing yalang ki menteri ke Sarkar MDA2 lakan ajing menjur na em. Pakalong kum ni meningila don ke meeting bat kini officials ng government of India from civil aviation mangkat bat kini nong pek bade hani airport ni hagajing don lang bot chief secretary dongi bat commissioner secretary transport bat ni ki official ko transport department mangkat baru lokal ni ma teman baik temari baru ba lokal ni sini bakal hagajing pelong ini meeting ga main back ba ini government gila long serius apa kamu kena explain mereka. Temen soal pergi report pergi pak ada tu kamu feasible. Temen tak aku belum mentala yok bengga second report naga Airport Authority of India ke possibilities kadon. Tang badan katu pak ni bagi hamba ikan bagi Sarkar India lembaga civil action ministry. Namar ba katkum ke drawing ke plan kila layout apa ni katkum bagi details survey kita kalau imatkan long possibility ban expand airport andai don katu ni bagi guidelines sebab ya keren berbagai union government kena mungkin exam katu ni kena mungkin proceed expansion maka expansion katkum ke survey balik mentan bagi lapni airport kadon gala ban expand senigalian the plus to hab acquire kum sakhan ju akar bat extra additional land but ndriwa karga parking bay juga airport kata company dia kata next day after tomorrow will be having a cabinet we will get clear fast in the cabinet we will move ahead with the government of India katkum ga plan bagi peni mut bala daka don katu ni guideline bahap exam ni have request government India telah exam ni kita inlala manra lagi di draft kuma badan di A320 pergi 321 dong nilai bah amuga 320 ni tip ke baca spa prabu more or less 321 bagal more boniti talaga kat kum kusrib ki puni is possibility ja handai don setengah tu ni baba don ki have exam have request government of India dan lagi exam kita kalau ba kala ahe per cost dan kata lagi exam kita kum belum mentani terai kelapan long very genuine kangi lapan expand mereka atukan isna. Nampak ni expansion mah kan nu try kan jingnut. Meladaga katkum ke plan ke bagi pak mentan. Lada accept ke DCA more or less 500 crore will be spent by the Airport Authority of India more or less. And the land acquisition will be done by the state government whatever land is required for the new expansion. Masa sekenal kalian dan kemudian. Katkum ke drawing mentai don kam sekandu akar nak mentang safety. Na locally existing but ndi wakar pada parking bay ni big aircraft Itu nampak ke runway biasa. runway in extend kumsa kandai spa meter more or less kan long harga south spa meter it's fit for a big aircraft Tidak ada lah extend ya kan ke airport yang airport Umroi. Ti kan dan yang kajing tungkat ban rak yang naga caka ada kawai airport ada kawai nak pentang Shillong kan. Ya mentah suangin persang sih gini gawe. Dari expansion kalau Orlong, not come to the lake for other airport, not come.
Kadang kita tu long ikan di airport 24/7. Yeah, obviously when everything is done as per the like what I said, ka man right di aircraft, obviously kalau betul 24/7. Okay, kajing anu ni kumogoman ni kwa on urlong bai la dekat bakalong. Ketari jing anu jungi bar kamtan kun jaga stay di berok gawe kele ya kwa anu di bar pelong ikan ni. Te ya ka extend orang vi kada ka don. 6 kilometer setengah ngilak man extend mentaro. Handai don katuk ani pada mentang safety reason hap acquire lagi new additional lah. Ibu Kori ai malah nu baran ban penblang ini. Day after tomorrow will be having a cabinet, we will clear the cabinet to proceed to the government of India. Nang tandang de patahan ne don meeting with government of India hang tangin ya boy kapor. Kan balangin prikloh ganya po airlines na mo. Hapan kloh ban suki kon ng state jongi. We are very serious from the state government to expand this airport. Kajing mo jongi dalam dep kini master plan hang ni new airport inle tip top kumulong gabigin di airport. Maru emali meni dong rese ke meeting ba nang buon gini gelenti nang sateng ina ungol belengin patle mata just temporary nak mentah ikuan dalam orlong gani ke airport ke bahe kanang will do exactly like how the other airport in the whole country done. Kumbakan lu sepakat di sana kini kami jam ada dia di airport kalau 24/7 ban. Kalau pilih nama ba expansion exact DPR ni pak tip hakunu komitmen he lara ke orlong ni bun bagin yo. Mar whether direct employment or indirect employment minimum gini yo bela sa function yang lain. Mamong tang airport hani ki kali kamai kamtam hargawan di flight bah tang talu sausan spa flight tak dan kam lepa driver hantam minimum segi dukan syah dukan do segi cafe gitu gini tekjing ang nun neg sorkari ban penhe gini kami de katai to create employment handai khabar ban sukale kawan ban nam don kam sumulit sa buhti kum bujung lek bros kata menta ka kat kum latest survey ni kuat ban persang ban awet di lomba nak kata daun have extend runway second giling berandol lepas cakap ni secondary spa meter very much within our own land present land mukta satu kan lain hap odi gilong ada odi gilong bat kala apa sugi prahaja kurta kena ya thumutan tengi persang ban awet ban expand runway design hani don katuk ani bat ki don ga guideline ban hap don kam ka site kata kare don kat kum ga prosedur joki ya kita hap request ya government nya ban exam ya Dikila man exam ye kita hai teka mundun kampung tiga lomba lah festival dengan land ke big aircraft teka by extending the runway towards this side towards this Indonesian road side. Kumpulan ta di flight nanti ki yang kesini penuh ba. Kalau kata man kesingar artli ya Delhi ke long arsin stio tebat kini non eastern flight kita di Prakanda di Barok connected with the other non-eastern state. Tegi parliament kalau kata man kasih artli dan umroh Delhi sekarang twice lagi. In the meantime tangan ang proses si kan benginang up begini flight bahe nganang under process begin lihat begini flight barit lo ban connect with different cities umroh Mumbai, umroh Bangalore, umroh Hyderabad. Now the process is still on. While we are waiting for this big aircraft feasibility. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya